ҳокимияти қонунӣ қонуне ки ба инсон чун ба гавҳари офариниш арҷ гузошта ҳуқуқҳои ӯро ба озодӣ ва зиндагии шарафмандона кафолат медиҳад, ба тақдиру ояндаи кӯдакон ва рушди ҳамаҷонибаи онҳо тадбирҳои рӯзафзун эҷод менамояд. бинобар сабабе ки дар вақтҳои охир саркашӣ намудан аз пардохти алимент аз ҷониби алиментспоронагон бисёр мушоҳида шуд. Бинобар ин зарурият пайдо шуд ки барои ба ҷавобгарӣ кашидани аз пардохти алиментро қонунгузор ҷазоро пурзур кунад. тибқи ин дар санаи 2 октябр аз ҷониби парлумони Тоҷикистон дар моддаи 170 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон тағйирот ворид карда шуд ки ҷазоро барои ашадӣ саркашӣ кардан аз пардохти алимент пурзур кард. Яъне чихеле ки дар моддаи 177 қаблан пешбинӣ шуда буд дар муддати 3 моҳ ашадӣ саркашӣ кардан аз пардохти алимент қонунгузор ҷазоро барои ҷавобгарии ҷиноятӣ аз пардохти алимент ба андозаи аз 120 то 180 соат корҳои ҳатмӣ ё ин ки ба корҳои ислоҳӣ ба муҳлати 2 сол ё ин ки маҳрум сохтан озодӣ ба муҳлати 2 сол пешбинӣ карда буд. чихеле ки тағйироти илова ворид шуд, айни ҳол барои саркашӣ кардан аз пардохти алимент аллакай ҷазо пурзур карда шуда ба муҳлати то 3 сол маҳрумиро пешбинӣ мекунад. ҷавобгарии ҷиноятиро тибқи пеш аз ворид кардани тағйироти илова агар шахси алиментспоронда дар муҳлати зиёда аз 3 моҳ ёки то 3 моҳ аз пардохти алимент ашадӣ саркашӣ мекард, ҷавобгарии ҷиноятиро пешбинӣ мекард, аллакай ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешуд. баъдан чихеле ки баъд аз ворид шудани тағйироти илова ба моддаи мазкур аллакай дар муддати 1 моҳ агар алиментспоронда аз пардохти алимент саркашӣ кунад, аллакай ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуда ҳамзамон ҷавобгарии ҷиноятӣ аллакай пурзур карда шуда метавонад то ба муҳлати то 3 сол аз озодӣ маҳрум карда шавад. кӯдак дар зери ҳимоя ва ғамхории бевоситаи давлат қарор дорад ва падару модар вазифа доранд ки фарзандони ноболиғи худро инчунин фарзандони болиғи хайри қобили меҳнати худро таъмин намоянд ва бештари муроҷиати заноне ки ба кумитаи коргузарон ва оилаи наздик ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат мекунанд, бештари масъалаҳоро масъалаҳои яъне аз ҷониби собиқ шавҳарҳои онҳо иҷро накардани ҳалномаи суд оид ба ситондани алимент оид ба таъминоти фарзандони ноболиғи онҳо мебошад ки дар ин масъала бисёр онҳо шиканҷа мекашиданд аз ин масъалаҳо ва ворид намудани тағйиру иловаҳо ба моддаи 177 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ки яъне ки бадқасдона яъне ки бесабабҳои узрнок саркашӣ намудани мардон аз иҷрои қарори суд оид ба ситондани алимент барои таъминоти фарзандони ноболиғи худ ки бо корҳои ҳатмӣ ба муҳлати аз 120 то 180 соатро дар бар мегирифт, инчунин бо корҳои ҳатмӣ ҷазоро ба муҳлати то 2 сол пешбинӣ намуда буд. Он муҳлати пардохти алимент ки бештар аз 3 моҳ буд ба 1 моҳ кам карданд ва ҷавобгариро барои напардохтани алимент барои таъминоти фарзандони ноболиғ ба муҳлати 3 сол пешбинӣ карда шуд аз ҷониби қонунгузор. Ва ин ворид намудани тағйириловаҳо бисёр ба маврид аст ки бисёри мардон масъулияти баландро ҳис кунанд. бисёр муроҷиат мекунанд шаҳрвандоне ки муддатҳои тӯлонӣ мешавад ки ба маблағҳои алименти ҷамъшударо барои таъминоти фарзандон намеспоранд. бинобар ин зарурияти қабул кардани тағйироти илова аз ҳамин ҷо сарзада аст, чунки баъд аз баровардани санади судӣ яъне ҳалнома оиди роёндани маблағи алимент бояд дар муддати 3 моҳ пардохт накардан ашадӣ саркашидан аллакай ҷавобгарии ҷиноятиро пешбинӣ мекунад. лекин ба ин нигоҳ накарда дар ҳақиқат айни ҳол мувофиқи тағйироти иловое ки ворид шуд дар муддати 1 моҳ агар алиментспоронда маблағи алиментро пардохт накунад ашадӣ саркашӣ кунад метавонад ба ҷавобгарии ҷиноятӣ аллакай кашида шавад ки аз ҷониби баъд аз баромадани ҳалномаи суд оиди роёндани маблағи алимент ба иҷроварақа ба иҷрочиёни суди равон карда мешавад. Дар сурати пардохт накардани 1 моҳ метавонанд маводҳои зарур ҷамъ орда ба додгоҳ пешниҳод намоянд. фасли 5 кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон пурра масоили ӯҳдадориҳои алиментдиҳии аъзои оиларо муайян намуда, нахуст ӯҳдадориҳои алиментдиҳии падару модар барои таъминоти фарзандони ноболиғро таъкид карда аст.
طبق قانونگذاری ما ترتیب پرداخت الیمنت از جانب همسران، یعنی که همسری که مطابق قرار سود یا اینکه به طریق سازشنامه وقتی که همسران از همدیگر جدا میشوند، باید که همسری که با فرزندان میماند نوسته از زن یا شوهر باید که از جانب دیگر تامین کرده شود فرزندان نابالغ. در از روی تجربه ما الکی اکثریت حال فرزندان با مادر میمانند. طبق ماده 80 کودکس عائله وقتی که زن و شوهر از همدیگر جدا میشوند، فرزندان یعنی اگر با زن مانند باید که طبق سازشنامه برای با سازش دیگر، یعنی که با سازش زن و شوهری که الکی جدا شدند، برای تامینات فرزندان باید که مبلغ‌های معین جدا کرده شود از جانب یک از همسران. در صورت با سازش نامدن، یعنی که نبستن سازشنامه طرفین، میتواند با این قانونگذار پیش بینی کرده است، میتواند به طریق سودی، یعنی طبق طلبات ماده 80 کودکس عائله به طریق سودی مبلغ الیمنت رویداده شود. زنان ما باید که از حقوق‌های و عهده‌داری‌های خود برخوردار باشند و هنگام برپا نمودن عائله، یعنی که نوابسته از آنی که عقد نکاح آنها به طریق رسمی یا که به طریق مسلمانی بسته می شود، هنگام پاش خوردن عائله ها زن حقوق دارد که به سود محل زیست همون سابق شوهرش یا که به سود محل زیستی که جای استقامت خودش با عریضه برای ستاندن الیمنت برای تامینات کودک نابالغ خود مراجعت نماید. افضلیت وارد نمودن تغییر علاوه با قانون مذکور در آن افاده می‌یابد که شرایط مساعد را برای رشد و کمالات فرزندان خود آنها فراهم می‌آورد. алимент барои таъминоти моддии кӯдак бо андозаи муайян ва қарори суд ситонида шуда баҳри камолоти иҷтимоиву маънавии насли солиму созандаи давлат замина мегузорад. اصلا دو نمودی پرداختی الیمنت موجود می باشد. این پرداختی اختیاری الیمنت و پرداختی مجبوری الیمنت. پرداختی اختیاری الیمنت این در اساس سازش بین زن و مرد اوید به تامینات فرزند نابالغ خود می باشد که این سازشنامه به طریق خطی بسته می شود و در اداره نotariali دولتی تصدیق کرده می شود. پرداخت مجبوری الیمنت این یعنی طبق مقررات سود اوید به اجرای حلنامه درباره پرداخت الیمنت به طریق مجبوری از ستانیدن الیمنت می باشد. مبلغ الیمنت از مزد مهنت ماهانه، یعنی که درآمد ماهانه که از جانب الیمنت سپرنده رویانده می شود، برای یک فرزند از 125%، برای دو فرزند 33%، برای زیاده از 3 فرزند شد الکی این 50% مزد مهنت، یعنی که ماهانه در مزد مهنت، یعنی که درآمد ماهانه الیمنت سپرنده پرداخت کرده می شود. طبق طلبات ماده 83 اگر الیمنت سپرنده درآمد معین، یعنی که ماهانه معین داشته باشد، سود می تواند مبلغ الیمنتی که برای تامینات فرزندان نابالغ رویانده می شود از حساب با طریق استوار با در نظر داشتی وضعیت مالیوی خود الیمنت سپرنده مقرر کرده رویاند. بسیاری مشکلات زنان جامعه امروزه ما در آن می باشد که بیشتری مردان که از سببی که در مهاجرت مهنتی قرار دارند، آنها قرار سود را اوید به پرداخت الیمنت برای نگهبانی فرزندان نابالغشان اجرا نمی کنند و بسیار همین مسئله به آنها مشکلات می کشند. و در این مسئله جمهوری تاجیکستان در اساس شرطنامه های بین المللی پیش بینی کننده اعتراف متقابله و اجرای حلنامه های سودی دایر به ستانیدن الیمنت اگر سازشنامه بسته شده باشد، در این مورد می تواند که شخصی که برای سپاریدن الیمنت وظیفه دار کرده شده است به طریق اجراتچیان سودی می تواند که درخواست ارسال نماید به همون دولتی که همون شهروند در آنجا قرار دارد و اجراتچیان سود اون شهروند را دریافت نموده از اون شهروند مبلغ الیمنت را می ستانند به طریق مجبوری. مجازات سرکشی از الیمنت، رفع مشکلات عائله‌های نیازمند، غمخواری به تقدیر و آینده کودکان و دوچندسازی مسئولیت والدان است.